Anyang aki din! May, sika maganti masabat mo angkan. Sa dino ti papanam. Nakapurma ka mo't itikas taunay. Ay na, kahit mapanak ijay daya Apay, di mo amaw nga itangaal daw ti kalay sa ni Carmelita nga anak ni Basyang. Unig beso niya. Ay natunyo ka anakan. Mga sawa ka man nga minay. Barang iso ti agas day ta kinakabaw maw. Niyang kalmay. Anya laki din. Podno ti bagbagak. Nga mala, ituloy tantaw ti agsarita intun bigat. Umayak taw, iji balayaw. Kadamot la umay ko ibaga, kaninanang maw. Sige angkan. Hintay nga ruday. Kat, pudno matiimbagan ni Uncle mo aramon kan ka anak ko. Mga sawa ka nga minan. 35 mo ngam awampay asawam. Apay, kayat mo ka di talaga ti mabaakan. Ninanang may. Awan mati parikot kini Clara. Nasingpot mat. Kan kang runaan na nagagat. Saan nga ron, ani Clara, ti kayat ko na nang. Anya kay laki din ay. Ha? Asino nga raw ti kayat mo? Basta. Kada kayat ko, babae. Saan ani Clara? Ibagam ngamin atab no ammo. Ay, bagak to Saan pa nga ita? Aniya? Ay, uyang ti ka anakan. Kasla sana madanagan no bilang tamabaakan. Ay na, jakman amo iti dayjay aka anakam. Naragsakan nga rod, idinaamwak nga adag gusto kan kuana. Ni Clara. Kunaket, amangan no isunti kagasat na. Ngamay na, di namot kayat. Kaapay ka daw? Adda ka nung nga rod kursunada na asabale. Ha? Anya? Asino nga raw? Kanayon ko sa ludsudan. Ngam di namot ibaga. Ay, na yan nito niyaw. Ay, aguray ka. Maranak la nakainom na yay. Sa ludsodot taw. Siguradaw ngay bagana. Uy, si kamat gayam ti masabat ko, Tunyo. Nakainom ka manan. Idi na minsan nga aldaw anasabat ka. Nakainom ka. Sa ita, nakainom ka manan. Unay kan, Tunyo. Ngam siguro, no agkasawatan ton. Agbalbaliw kan tumatan siguro, anya. Anya? Antab na mo, Clara. Awan pa naggusto ka. Awatam. Iso pangasim ta, sardengan na. Sana si kati kurso na da. Anya? Tunyo, napintasak mat. Ada trabaho, kan siksi akmat. Ngam apay adinak kayat. Abay, saan ka diyan nalawag kun katin ako na ka? Ada sa bali a kurso na da. Kahit sana si kadayjay. Anya? Anya? Kasta ti imbaga ni Tonyokin ka. Wan tata, iso adya kon ipilit ti bagik kan kuana. Anya? Itay laang tinang sa batak kan kuana, tata. Nakainom. Ha? Kasta ka day? Ay, apag-isaw. Agsubliyak man ay balay da. Sa bali siguro, tinagnaan na itay. Iswadyak na sabat. O sige, tata. Yaw, kanakan. Ibagaman nga ron kanya. No asino ti babae a kursunadam. Tapno tulungan ka Ay, delikado no mabaakan ka. Ibagam tapno tulungan ka kung naktumay. Ay, karima din na kansyawa ng kal. Ha? Ni Maria ti kurso na da. Anya! Ay naton yaw. Ti kinaado ti babalasang. Apay, ani bakit Maria pa'y laang mit ti kursunadam? Tagaray. Mga not, adama kangag. Kaya ko na Maria, kaputa pensyonada.
Dakil di awawatan na. Pensyon na di binulan. Ah, Adamin kan ko na kinabak nang. Sana kas kundi Clara. anya. Anya, gusto ka kanyak, Tonyo. Wen, Nana Maria. Ay na, iti kasto nga edad ko. Ay, jak impagarop nga dapay lagaya maggusto kanyak. Bakit kayo, Nana? Agam sana madlaw iti lang ayo. Ah, kasta ka di. Ay nahanang mayat matan adang ganday ta nga imbagam, Tonyo. Wen, Nana, day tatipod no. Ay, maragsakan ako unay, Tonyo. Itapay lang. Aklunan kan nga agbalin akaayan ayat ko. Basta ka di. Ay na, agyaman ako unay. Aniya, inaklon na ka ni Maria kunam, Tonyo. Ay na, aguo yung kansamot tanan ako. Saanak nga guyong. Saan ka di pa nangasawa ti agnam ay? Tapno adda ka tinulong iti rigat ti biyag. Iso nga amok ani Nana Maria ti solusyon iti daytoy. Aniya? Iso nga ro da mga sawak. Tapno na nam ay ti biyag ko. Alangan kit dimot ani Clara ti asawak. No iso ti asawak. Agrigat kami lang. Saan akas ka ni Nana Maria nga agbalinak to addon. Pensyonada ko naman. Aniya? Ado, ti babalasa nga mabalin mo nga arman. Ngam dayjay pay laang mat. Inauna pay ngam siya. Kas lalulam mat tan anak ko. Di kayo madanagan na nang. Manulangin tibiyag na dayjay. Saan nga agbayag dayjay? Aniya? Kayat mo asawan. Ti pensyon na laang ti kayat mo kankwana. Kas nakastan na. Unay kantunyo. Agpanunot ka kumamot ana imbag. Sana pa dalos-dalos. Ay, basta. Ni Nana Maria ti ay ayatek. Kat inton dumteng ti kanito. Malipatan nan to ti agangayes. Di kukwak ton ti kinabak nang na. Aniya? Ay, anya nga ron no iso ti kayat na. Ay, kitbayan tayo na. Ibagbagakan kwa na. Nga ado ti babalasa nga mabalin na nga arman. Nga mamaw na niya yung sungbat na. Anya ngay. Kunana, ni Maria kano at talaga ti ayatun na. Kat into no dumanon to kano ti kanito amalipatan ni kakamati umangas. Kukwanan to kano amin a kinabak ng jay bakal. Anya. Ay, ti awanan ba'y nakaanakak? Ay, saan adaka is ti agarapap ngagbalin abak nang? Ang sa bali mo tiwagas na. Day ta nga road. Ay na, mariribo ka na ka talaga no anya ti aramida iti anak ko. Me, apa yang kas tamo ti kawasyo Auntie Maria? Papananyo, ha? Ay na, adda na patiga pag nakanakaan. Ay, sa dino, ha? Adda date ni kinitonyo. Anya? Ay na, pasensya ka na. Italaang ana ibagakan ka. Wen, agayan ayat kamin kinitonyo kaanakan. Anya? Ay na, Auntie, ha? Amkit dimot no kwarta lang ti kayat na dayja at tao kada kayo. Kaanakan ay ayatak nitonyo. Kat mariknak mo at akas tamat ti panagayat na kanya. Ay na di na kumamit panaw-panawan ato nyo. Ha? Umay ka man kit di tag holding hands ta. Ado ti tao. Kan may sa nalipit ti pagnaan. Ha? Ala. Agawaan ta kiti ti magna. Tapno makadanon ta adda ti restaurant na papananta. Kag, kumusta ti date yo kini Kaka Maria? Ay kayo naganas ha. Nabsugak iti kastaunay. Aniya? Pudno ti bagbagak. In-order ko amin na kayat ko iti restaurant ananganan may. Aniya? Ay unay kanton yo. Inton kwan?
Iti tattao a kwarta laang ti kayat mo iti dayjay abakal. Tangiwat yo ka din, nanang. Di upiksaan. Amangan mamangag na kayo dagiti marites. Amuyo mo ti marites dito lugar tayo. Alisto dagiti lapayag dang agkalap. Ay na, uray mangagda, taiso matipod no. Anya, nag-date kayo kan ni Maria Idikalman? Kunam, kaanakan? Walang kal. Napan kami kanu makundi pa siya reji parke ah. Lupasan na. Income na nga iti may sa akalatakan a restaurant iji ilay. Anya, Nakuna na nga rod kanyak ngagkalay sa kami kanon. Amom, no niya tinsong bat ko angkal. ha? Win ko na ka. Apay ikapoy. Anya, Nagganas laki din ti agbalin adon. No bilang lang angkal. tunyaw, mairusok mo ka diya talaga. Ay na angkel, kas itinakunak ka na kayo. No bilang tagkalay sa kan nga na Maria. Ababalangin na panawon ti panagkadwami. Ngamin, malipatan nanton ti agangas. Anya, Win! Pudno ti bagbagak angkal. bagbagak ni tunyaw. Sa balay ti sungsungba na ti awanan bain. Ha? Taapayan ako namday ta. Wala, tumanugot ka no ang mangikalay sa kan ni Maria. Ay na, matungpak sa akin, di na yan di na oras. Ay, Naku na pay, asan abali ka daw? Tamabit lang ti panahon na panagkadwada kan ni Maria. Nga baing, malipatan nanto kanumit na ti umangas. aniya? Basta timbaga na kanyak. Ay, awanan ba'y na tunyaw? Alabay am, kasarita no sumangpal. Ay na, nasayata na sabat ka dito kalsada si Katunyo akagwapwan. Ha? Ibagak ti kayat kong ibaga, ha? Ibaga mo na. Amangan kit dimat no kwarta lang ti kayat mo kani Auntie ka Maria. Saan mo takas ta? Si kakig dimat. Nasayat mo kasta. Ngamin, nabilang lang ta kwarta ti kayat mo kan kuana. Ibagak kan, ha? Awan magunod mo. Naawatam? Anya? No agkaman ti kwarta nga iduldulin ni Auntie. Dayjay kat kwarta nga inted ja kakaiso na nga anak na ija abroad. Ha? Iti pampanunutem kat ado ti kwarta na gaputa pensyonada. Hoy, nagbidot ka? Ngamin, nailon na amin a pensyon na. Naawatam? Anya? Ita, agpanunot kan. Napudnumot lang nga ayat ti marikriknam ka ni Auntie Maria. Ay, Nay, naguunag mo tin na ta sinaay mo tunyaw. Apay, ada parikot mau? pagarop ko mulaki tino ado ti kwarta na dahil siya bakit Maria. Nagbidutang magayam. Ha? Ano ti kayat mo asawain? Ay, naapaw. Nagdadakil magayam ti lon na ijabang ko. Iso abasit lang ti mabatbati iti maawat na pensyon. Anya! Kumusta nga tan ni Clara, nanang? Apay, plano mamapansarong karan. Gaput mom ana ilaw ni Kaka Maria ti pensyon na. Shh! May nanang, Mike. Nagpigsa man ang takiwat yung ako na ko. Apay amabain ka amangag ti kaaruba. Kat isumot ti pudnaw. Uwin angam. Saan man langan? Ay na, di mon panunutan ni Clara. Ngamen, agayan ayat dan kini Pandong. Di anak ni Carmelita iji daya. Pudno ka di dahi tanga ipagbagayaw. Kaano akpay anagulbudkan ka? Ay, no iso kumangamin ti inaram mo ide. Nasayaat kuma. Ngamday jay payla ang matabakat Maria. Kapula ang itipensyon na. Naman niya ngay ita. Husto nanang. Sumardeng kayon. Hello! Apay nga da ka dito'y balay. Anya ter aramidom dito'y. Ay na, imayak, tadi kamit lag parparik na kanyakon. Manun nga aldaw, adi ka imimay ijay balay. Kailiw kamot Antonio. Anya? Apay,
Di na ka din love. Ay, saan? Saan ka gayam nga ayatin? Pasensya kan. No, naibagak idikan ka nga ayatin ka. Kwa, bisin ko lagayam day jay. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Hey, maburburing kami mat iti anak ta dito boarding house tayo. Inaldawlatan nga da kami ditoy. Anya nga tanong agtrabaho aklaangan lakay. Ha? Kasanungay ti anak ta. Isurot ko sa nabali. Tamabalin ko mo't nga isurot iji upays. Ang mga numarigatang ka. Bakay? Kabailak mat, si kakit di mat. Uray ubba-ubbak ama pan nagtrabaho. Okay lang. Ngam ti adda kami dito'y unag ti boarding house iti inaldaw. Ay adaking ka. Day ta bakay. Ngam niya. No bilang tagtrabaho ka manay. Kahit marigatang ka. Ibagam lang. Uray sumardeng ka manin ah. Uwan lakay, no problem. Ay na. Nagsipngot pa ilaang bakay. Nakariing ka. Nasapa ka nagrieng. Ta nagluto ak ngamin iti balon may iti anak ta. Ay. Talaga ka di adisidido ka? Amang isurot iti anak ta iti trabaho? Uwan lakay, di ka di madanagan. Ala. Makamu ka. Bakay? Uwan ka day, amumutan kanyak. Saan ko nga aramidan ti may sa abanag, no jak ka baulan. Ay nabakla, umay ka, darasam, andi ibagakan ka. Anya day ta? Amaw, napalabas ko da perla itay. Kadwa na jay baby nga anak na. Ha? Siguro, awanan ti may saang da. Iso akapilitanan nga isurot na jay anak na nagtrabaho. Anya? Ngamin, saan mo't amapilitan amapan ang trabaho no adda na wadwad a kwartada? Iso nga mo nga awanan kwartada. Anya? Nay, si kamot gaya maritais. Wala na. Umayak man mat agpasyar dito'y arubayan niyo. Ay na, naimbag ka pa'y maritais, tadi kag trab-trabaho. Di ka mabambanaw. Ay, sana kas kanyak. Nabambanugak anag kapoy jay taltalaw. Napan kami nagsaka. Kasta ka day, nana. Ay na, kayat kumit ati agtrabaho. Ngam saan ngamin akayat nila kay ko, nana. Di na ngamin kanukayat amabanuga. Ha, wala na. Iso nga ijayak latan balay mi Agluto kan agdalaws. Iso lang ti obra itagmalmalaw. Ay na, sana all maritais. Sana all at talaga. Apay anak ko nayo day tanana. Katwan tanaasikaso unay nila kay mukan ka. Di nakakayat apagubraan nga oray dadakulan dagiti anak yan. Anya ti konam, napalabas mo ni Perla na pan nagtrabaho. Una na, ay na, kasla pimpiman mo. Uba-uba na di anak na pan nagtrabaho. Anya? Kasjay at talaga ti awan makmakan na, nana. Mapilitan amang isurot iti anak na iti pagtrabahuan na. Ha? Nagsasauday di aperla? Kunamlan asino abak nang. Ngam anya nga ita. Kasla pimpiman nga uba-uba na di anak na baby ama pa nagtrabaho. Anya? Baga ni Marites. Wan lakay. Day tama timay na imbaga kanya. Itay agin inanaak ang naggapoy jay talaw. Ay unay day dia babae. Iso lang arudan tiyawan trabaho na. Iso pa'y tinakaoy-uyaw.
Wan nga rod No siya kla makakikita iti kabibiyag na. Adayo na pinpintas ti biyag na perla nga agasawa ng isuda. Ay na pudno day talakay. Ngam nay, isuda mo tinakauyaw. Kay, kumusta nga? Iti may sal daw yun nagtrabaho ba kay? Kat nasaya at latamot alakay. Kay, saan ka kadi anarigatan iti anak ta? Narigatan ngam anya ngay nga raw. Sana bale, tamairwamak tumutlaan. Day, dati bagbagak kay, bakay. Nga aguray pailaan ko, mati pa nagtrabaho. Dito'y kayo latan boarding house kuma. Jak kayat lakay. Ad-adala nga nasakit ti ulo. Nukas jay nga awan tiar aramidag. Ay, nagtaking ka day tangaraw bakay. Ang niya, di ka na yung kung ibagbagaking ka. Ano di mo kabailan, ibagam lang. Tanay ka, si dayto'y anak ta. Ay nalakay. Kabaulak. Di ka kadimadanagan. Para iti anak ta tiar aramidag. Isu nga amin, kabaulak. Nay, agtudo mo bakay. Mapang kayo kadilatag trabaho iti anak ta. Katwan agpayong kami Anya lakit dinayalakay. Ha? Sana bale, sumardang tumutlaang day ti madamdama. Ala, agan anad kayo mga rab. Kitaam ni baby, ang mga matudwan. Kaasi mo, bakay. Wan lakay. Don't worry. I can manage. Sika talaga. Ala, ang kay kiday, tapos saan kayo ang maladaw? Apay nga katawa ka. Hoy, iba ka ma. Tapno katawa ta adwa. Ay na, makapaulak bakla. Anya? Ay na, makapaulak ni Perla. Agasam, nagpigsa ti todo, ngam napanlat ta nagtrabaho. Uba-uba na di anak na a baby. Ket anya ko mati nakakatkatawa iti dayta. Nagsasauda ngamin nga agasawa. Kunamlan asino da akabaknangan. Ngam itatawanan ka nanda. Ay kapilitan nga isurot na ti anak na ijay pagubraan na. Kaasimot ni Perla bakla. Trying hard tapno laang makatrabaho. Aniya? Kasta ti imbagbaga ni Marites kan ka? Kumare? Aywan sister. Diyak ko makayat nga idanon kan ka ngam ay na nalabos ti parang sasaunan. Ay unay mo tinday jay a babae. Anon mi nga ta? Takas jay ti panagsasauna kada kami. Amin mo kat pakibiyangan nan. Dayta nga ron. Uray siya kapag imagbagaan na ket nagmaditirik na. Ngam diyak agtatagari. No Domingo, awan trabahok. Inak man di balayda. Makaamuritan no anya ti maaramid ko iti dayjay a chismosa. Iawanan ba in a babae? Agsagana dayjay. Nay, apa yan? Agong ungag ka magbakay. Ada ka di pare ka umaw. Jack laki di makapagtapan. Talaga amapan ko sugudan dayjay iti balayda. Anya? Uray at nila kay na. Isagunot ko dayjay a babae. Jack mat pakibibiyangan ti biyag na. Ngam no apay nga ultimo pa nagtrabaho kakadwak tayo yung anak ko. Kat pakibiyangan na. Ay, unay mo tinda di amarites. Ngam ala, bay amon bakay. Kaskin kwa na lang jay tao nga awan maramidan na itibiyag na. No di mang dadail lang. Nagsakit tinakam ko. Amumutan kanyak. Jack kayat nga da makibibiyang itibiyag ko. Nang runa no Jack mat an-anwal. Aniya, kastamot ka ang ti umay na imbagbaga ka na kayaw, nana? Wan, Perla. Itala nga main anagranata. Iso nga itala ang anaibagakan ka.
Ay, apawaya dayjay amarites. Anya nga tayo ti parikot na kanyak. Parikot na nga ti panagtrabaho. Di agtrabaho kumamag. Ay na. Saan ka nung arod akayat nila kay na apagtrabahon ni Marites? Anya? Gaputa di na kanu kayat ang mabannog. Iso nga ijay kanulatan unag tibalay da. Para luto kan para dalaws. Anya lahaki din nana. Nagganasan. Ngamno siya. Saanan nga uso ti kakasday abanag. No adda ti anak nga kasapulan iti pang inal daw. Ay na, upatan ti anak da. High school dagiti dua. Ngam kastaki din. Asaan akayat nila kay nang agtrabaho? Day tangarod ka. Imbag kumaano bak nang da. Ngam padamot ang makitangtang dan tapno ada maigatang iti makan. Sana all nana. Nay, apay anak ko namday ta perla. Sana all nana. Sana all. Saan akayat nila kay na pagtrabahuan? Talagang sakit ti nga apat isapsapulan dayjay amarites. Tapay manay, bakay? Agasam man. Saan lagayam ani Mari Julie tinapan na nagchis-chismisan? Anya? Napan na pa'y kaya min chis-chismis ija ayan danana ising. Hay naapaw. Anya? Ay manday jay babae. Huh. Apagayam di sapsapulan na ah. Ala, bay amon ko na may, bakay? Saan abalay? Tasan mo't apon no timbagbagana. Nga awan ka ng tayaw. Ang mga nuisuki di, ate awan ka na. Ay saan? Saan ang mabalin abaybay aklatan? Maruwang! Nay, si kamat gayam, kumari perla. Itaman pa'y analagip mo ti umay dito'y balay. Wag, tada na patunggay bagakan ka. Anyang iday tamaray. Damagang laang nga niya tigagarak ditoy. Kalpasan ti ado ngayon ka inches-chismis iti karuba. Ha? Anya ko matibibiyang mo. No isursurot ko ti anak ko uji trabaho. Ha? Ay, kwa? Maminsan pa'y, awanan ka iti bain? No di mo amo ti agbain iti tattao. Ura iti mismo kumamot na bagim at ipagbain ang marites. Ha? Saan akayat asawan? Aga po ta isursurot ko ti anak ko iti trabaho. Kat awanan ti kanan may. Tapno ambaw, agtrabaho gabuta ay aywanak di trabaho. Ay na, pasensya kan amare. Jak inggagara. Anya saan? Mangmangag mo ka deday ta ibagbagam. Ay na marites. Daytoy ti tandaan na ma. Ore makitkitam amarigrigat anak amapan agtrabaho. Akadwak na iti anak ko. Ayos lang. Gabuta agsakripisyo para iti pamilya. Ha? Kumpara kumaitikaskan ka. Chismosang tambay. Awan lang nga trabaho mo. Day tapay la aguy-uyaw ti ar-aramidam. Ay na mare, pakawanan na ko ma. Pakawan nga ibagbagamat. Adda ka din nila kay Mau. Ta ibagak man abagbagaan na kakumamat. Tapno saan aday talamapan agis istorya iti padam a tao ti ar-aramidam. Ha? Anya ka kumakanyak no bilang laang ha. Ikumpara man day tabagim kanyak. Sika at chismosang tambay. Di ka lamabain. Ulitan pa'y ama panagistorya iti karupa. Saan lang atong tati maabot mo kanya? Anya? Ay na, saan anasakit tinakam ka, nugumura ka kanyak, Marites. Da kayumot nana. No apay amasapol pa'y lang nga idanon nyo kinipay la dagitim bagbagak kada kayo. No di yung indanon kan kwa na, saan ko maakastoy daytoy rupak ina. Ay kat ustulaeng tapno pag nakmam dayta. Panunutom kit day, kan amirisem anaimbag, asaan ngamin anasaya at dayjay nga inaramid mo. Istorya ni perla, kat nasaya at di trabaho na. Saan akasken ka? Tambay ka lang arudang, chismusa ka pa'y. Anya? Iso nga uray ag sakit tinakam mo kan guraan na. Wala akong pake. Maawatam. Aywan, Mari.
Jack iliba ka may isa ka nang idanon ka ni Perla kada kiti imbagbagam. Anya? Imbagak pa'y kuana akas taunay ti ulek mo, nukas dya mapalabas mo nga uba-uba na dya anak na amapan agtrabaho. May isa ka mat achismosa si kabakla. No di mo kumaindanon kan kwa na ti imbagakan ka. Sa anak ko maatinumpa. Ay na, amang ano kayat mo pa yanayunak day ta amar ka ti ima ni Perla di tarupam. Sika pa'y lang ti adaganas na amakaunget, sika lang aro din ti nakabasol. Anya? Pudno mati imbaga ni Perla kan ka. Awan lang aro din trabaho, chismosa ka pa. Salot ka sa lipunan kumbaga. Anya? Mga asiman kumare, sister. Agbalbaliw kanta na sa papay. Di mo urayan ama persay tarupam, gapo iti katutong padagiti tao, amapan mo is istoryaan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay nalangay. Amom ka day, numano day tinagatang ko ablaws ka. No saan at 250? Duwagasot. 50 lang day toy. Nagmayatan no 50. Bagay mo pa'y. Saan unay amadlaw day tabilbil mo? Ay nalakay, no ano samla ang tiagkalkal ka dagiti ukay-ukay iji palingke. Makakita ka iti napipintas kan nalalaka. Iyo kay ukaya naktumamit iti sapatos ko bakit? O saragtaw, nga agninong inton kasarji ka anak. Ay katuan alakay. Usarag to da iti ablaws ko amapan makimiting iti organisasyon mi ababai. Meeting laang masapol ang napintas ti Badom. No naguuyaw dagiti padak a miyembro ijay. Nang runa day di a Vivian. Ay na, permi a nakauyaw. Anya ti orasan, agalas 2. Awan pa'y laang nagiti membro amiti inyo. Ay na, amumatan ti Pilipino time ako nada. Kung takman dagi jay a babae, sakit din a presidente ti pagururayan dan. Ay na, maawatam ka dilat ta idan. Taadaan nakdang as-asikasunda. Saan ang mabalin kanyak ti kasta? No anya ti oras ang nagtutungtungan, iso ti masurag. Hal, istiling! Nayunan pa'y dagiti tugaw dito isang wanan takurang. Wan! Ay na, si kakit dimot, Vivian. Madama pa'y laang agwalwalis ni Stilain. Ibaon mo manang. Anya nga ikat agrupropa mo't ababaunan. Naanos kit di ni Stilain. Uray anya ti pangibabaw namken kwa na aramiden na. Saan akas kadagiti daduma ang miyembro tayo ababay. Nagsasadot da. Lik-lik-likan da ti trabaho. Nagsipanawan nagiti babae a membro. Hay! Nagsasarot kayo! Gusto daytan, Vivian. Sino itati aglinis dito Jim a nagmitingan tayo? Agungat ni Kapitan no saan tayo adalusan dayto? Ay kat pag tinulungan tan alinisan Siyak a presidente iti organisasyon ti agdalaws. Pakawanang! Ala, siya kon. May maysam nga agdalaws. Mapan ko ayaban nila kay ko. Nalpas mo't siguro ti trabaho na di tabangkag. O sige man nga ron. Dua kayaw nga aglinis. Dagita tugaw. Urnusan nyo laang nga nanasayaat. Sige, aramiden mi dayta. Aginanaak ko mamot bakit? Sige mo't alakay. Awan kadwak nga aglinis ijay Jim. Ay, anya pa yun ngay tawang magkadwam. Kasi kamay, may ka. No apay ngamin, anagadu kayo ang miyembro. At si kalati aglinis. Agreklamo ako ma. Ngam anya ngay nga road. Siyakmat ngamin ti kaasit ganti balay na dito Jim. Ala, mapantangarot aglinisin. Sige, mabiit lang nga road. Tainak alaan jay walis kandaspan. Anyati ko nam Vivian. Okay, di pinagbado ni Stiling idi meeting tayaw. Apay, saan mo anadlaw ayan, nana? Kunak ano baro ablaws day jay. Baro nga ukay, anya kalakit din nana.
Sa bagay, kaano idi nakitak manen ni Istilain anapan nagukay-ukay iji palingkay. Amok day ta. Idi graduation day balasang na iti high school. Piman mat, kaukay-ukay ti ginatang na pinaggraduar di balasang na. Awan lang atamutan ti igatang da iti brand niya. Kas kuma iti day ti blouse ko. Amaw naman day tayo na. Ay na, sigurado anang ina day ta. Branded summer. Ay na, talaga branded. Uray kita ti tatak na. Ay na, Vivian, amok asan kang agbadbado iti saan a branded. 2.5 day tayo. Ha? Ay na, nagninan. Makita na kaya mapanagukay-ukay. Saan? Anya lang ti maibagarag iti tao. Presidente iti Women's Organization. Nga agbado iti ukay-ukay. Ha! Sana! Lakay, kita amday tinagatang ko iti palingke. Sapatos, Mike. Wen lakay, usarum amapan agninong iti kasar inton Sabado. Manungay. 250. Ngam tinawarak iti 200. Inted damot adagos. Kita naglagdas ka. Umanay nga ta kanya. Apay kit din asaan ngay. Mala, ipadas mo. Naguri ka. Inak pa agbuggaw. Ay, baraw. Mayat day ta sapatos mo nasilag. Ay, ginatang da ito. Bakit ko iti ukay-ukay, tata? Ukay-ukay kung kunam nagmayat. Lalat sa mo day ta. Lalat at ibuaya. Ay, naisumi lagayam analagda. Ay, panagsasalan. Sumala tayong tata. Ay, mabainak ta nakachinila siya. Umay kaki din. Dilawon da ka ayan no nakachinilas ka. Ay, agsalak daw. Intun makagata nga iti sapatos ko. Bakit? Ado ti imapal iti sapatos ka. Nalagda ka na, kun mayat tibuya na. Ay kit nasaya at ano kas talakay. Imbagak nga ukay-ukay lang da ito eh. Kat nalaka lang ti pinaggatang mau. Katwan mat, ukay-ukay laang day ta. Igatangan naktuman iti ukay-ukay at t-shirt. Ang sige lakay, si kantulaangan ti igatangak iti ukay-ukay abado. Tamom, ti narami day ja Vivian. Jay presidente ti women's? Wan, inchismis nakit din. Apay nga inchismis na ka? Ukay ka no ti blouse ko nga inusar ko anak meeting idi Sabado. Kat pudno mat. Wan, pudno. Nga maapi amasapol ngay nga ichismis na. Ikumpara na ijibado na branded kan nangina. Kasta nga minti ugali da dya tao. Mas dawak no apay nga imbutos yo a presidente yo. Nagsakit nga rod tinakam ko lakay. Siyak pa'y ti pinaglinis na ijay gym. Pinagbunag nakpay iti tugtugaw. Ita, ichismis nakpay lang. Iso asaan arumbang ada dya ti presidente yo takas dya da dya tao. Makitak lang kumprontarak. Ops, saanay. Day talaki din nagbasid abanag ti pangkumprontaram ken kuana. Kasano, maruwam matan. Saan anak kontento nga uyawon nak? Ichismis nakpay lang. Idi pa'y akasta ti ugali na. Bye-bye amon. Ketap no mayaw awan ti rurod mo. Intakid ag puros iti bunga tinateng taamula ta iji bangkag. Nagbunga dan aya. Nagado ti bunga da. Mabalin mo nga ilako ti bunga dagiti tarong ken okra. Ay, uwan man kit dilakay. Imbag lang nga igatang iti bagas. Alang rod, Intan, di mo sayangan ti oras mo makiapa kadagita a klase ti tattao. Nay, anya day talakom istilang. Natang nana, gumatang ka, kapuros dagitoy. Kat no agodong ako maagumatang itinatang asidaan may. Nan, kita akman dagiti lakaw, tagumatang ak. Ay, wala na. Umayo kitaan, oh. Nay, dagayam mo layo anatang. Ay na, pag tintinulungan mi kinilakay ko nga agmula itinatang nana.
Ay kat, naglawa di taltalon niyaw. Sa bali pa'y aday jay nana. Kasapulan mi ti agmula-mula. Tapno adda pagadal dagiti ubing. Ay wala, ta naggraduaron jay inaunayo iti high school. Agis eskwela iti universidad iti ili nana. Mangalana iti nursing. Ay na, imbag ka man taddan kolehiyum. Amam, di may isang anak ni Vivian. Problema na, tama ibarbarkada. Ay, kaasimot na. Nagsabat kami laang itay kin ni Vivian. Mapanmanen kano ijay police station. Tay naristo da di anak na. Ta nagiinom da idirabi Ket teenager pa'y laang. Mala, gatang nga rodan da ito'y sitaw kentarong asagay sarpat. Manuamay dagitaw. Lakay, nalakok amin dagiti nateng. Ado pa'y tagbirbiro. Ay kat mapantag puros Ay, gayam, kaasimat ni Vivian. Apay, nananaw. Inarestar ka no dagiti pulis di anak na. Kita man deta. Kunamlan asino nga agsasao. Uyaw-uyawin na ka nga ukay tibadaw. Ang kitaan tibiyagda. Di na pa'y maurnos. Ay, nga ron. Anya laki din na klase ti panunot nga mintada ka ni Vivian. Kaslaawan manaknakam na. Nay, mapan kakadimanen agpuros iti bunga ti mulam anatang istileng. Wala na, punwak man day ti basket ko. Tadda manen ilakok. Mala, ireserba anak man nga rod iti sitaw ken ukra. Ay wala na. Idagas kun tulatan dito balayo inton madamdama. Nang lalo asino? Udno mat anak itaray kila kay abungan. Nay, addan samot kaapa ni Vivian. Jay samot balasang akaaruba danana. Sige, ibarangay naklaang. Saan ka mabutang? Si kanto pa'y ibabalo ko. May kamanungatan day ta akinaapa nanana. Ay na, apaan na amin agagayom na. Ireklamo damanen ket kaasimot. Kastamot nga minti ugali na. Rumbeng la nga mapetisyonan day ta Vivian tapno pumanawon dito lugar tayaw. Apay anak ko na yun day tatata. Kano panggulaw. Pakibiyangan na amin adi mangan anaw. Isong aron nga ado ti kaapa na tata. Unam lamang no ba nang. Pada mo ila marigrigat ti panagbiag na. Ay, isong aron ti ibagbaga ka ni bakit ko adinan tutupan. Kano inreklamo daman ay. Agsasango naman na di barangay hall tayo chismis na di kaaruba na anak itaray. Awan lang imin nga tayo ti sabali amaramid na. No saan nga agchismes tata. Kano insinagayam di asawanan. Ay, isumula dyan makitkitan di soldado nga asawa na tata. Insinadan at akas na ti ugali na. Ay, diyak mga ming pakibibiyangan ti panagbiag da. Tado mo ti as-asikasun mi ka ni bakit kaw. Awan panawon mi makibiyang iti biyag ti makinbiyag. Anyat yun urayam nito, inana. Ni istiling man, tadaim pa reserbak anatang. Aglakla ko itinatang ni istileng. Wan, mula dakin nila kay na. Gumatang kamag. Ay, nanana, napunno jay ref mi iti karkarnay. Saan mi pa'y amasid sinano maminsan? Iso nga ibulbul lang may. Ay na, kat no nagngina ti karnay. Saan akayat dagiti anak ko tinatang? Agungot da, no agidasarak itinatang. No na sustansya tinatang. Ay na, uray siyak, jak kayat tinatang nana. No agluto ak itinatang, mas ad-ado ti karnina. Isumot lagayam alumuklukmag ka. Nalukmugak ka di unayan, nana. Katuan, saan mo't akas na ti pamagimiday? Ay na, nakabut-butang ti lumukmag. Delikadaw ti mahay blood. Nateng manen ti sidaan. Mayat tinatang asidaan.
Numalpas tayo amangan, mapanak to man makimiting dita organisasyon mi. At dakat na damag ko, asukatanda ka no ni Vivian kas presidente. Apay ngay? Jay kanu ngamin ugali na anauyaw. Managtagibasit itipada na a tao. Man nakiapa, kan managchismis. Day tatiga po na no apay asukatandan. Asino nga iti isukat da? Ay kat agbubutos kami, ah. Ibutos yun dyan nasaya ati ugali na. Saan ngamin anasaya at yung presidente yaw? Dakas kat tigalad na. Masapa ak amapan, tasyak manen timang yurnos kadagiti tugaw. Kan aglinis iti gym apag mimitingan may. Ni, sika ka na yun? Apayawan sa bahalin aya ang mga ramid kadagita? Desididaw dagiti miyembro iti organisasyon asukatan ni Vivian kas presidentay. Ay, kaasimat anana. Manginominatak mo't ah. Asino nga iti inominate yun, nana? Sika, istileng. Ala, di nakman angawan iti kasta, nana. Apay, agang angawak aya. Napagnunumuan men kadagiti miyembro. Asika, ti ibutos may. Ni, apay ngay asyak, nana. Ay, nasaya at gayam ti ugalay. Saan akas kin ni Vivian? Kasanungay, nana, ano awan mangibutos kanyak? Basta, ibutos ka. Amom ka di ani misis mo ti baro a presidente ti organisasyon dagiti babae diti lugar tayaw. Anya? Kasano na pasamak day tatata? Ay na naggapuwak Jem. Kinitak ti mapaspasamak ket ay. Ay da. Kasta launa iti ragsak dagiti members. Nabayag gaya man na plano da asukatan ni Bibian. Ay maragsakan ak ano ni misis ko ti imbutos da tata. Uray nga men di bakit ko ang miyembraw ke binagaak. Ano magpili da iti presidentay. Pilyen da dyan nasaya at ti ugali na. Ket dayta ni Istiling. Ay, nasaya at ano kasta? Ket kasano ngayon ita ni Vivian? Awan maaramidan na tadi damutin kayat. Aga-agaw ka iti posisyon. Idarum kayo amin. Ni, nabartag ka mo't, Vivian. Sana ka nabartag. Kaya't mo ta ipungot-pungot ka. Kung lang no asino ka, puro mat nga ukay-ukay, ti ibadbadong. Mangayab kayo man iti tanaw, tanawaan da ni Vivian, tanay, agwalwala mo tan dito'y James. Anya lakit din da ito'y a Vivian. Sanda ka lang aruden akayat. Ipilit mo pa ilati ba game iti organisasyon. Mala pumanaw ka kidi dito yun. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ne, grabe na. Agam apay nga itakalaan. Ay na, naganasan mi meten tinagis istorya kini kumari Esther. Anya, narabyan kaga po iti ka-istorya. Panunutom ko mamahit ang mabanbanlog da tao iti trabaho. Sumangputak, siyak pa ilati agluto iti makan. Anya kamatan magda. Mala, husto ka din lakay. Di kan agungot. I'm home now. Don't be mad. Hoy! Di nakmaala iti pakasta-kastam si kamagda. Maminsan pa'y amarabyan ka gapo iti ka-istorya. Danunum to dagiti lupot mo, Jerwan. Anya! Makauray ka man. Ay, kasladyak mo tin makapangan gapo iti naamwak. Anya man ang tinasagap day talapayag mo. Maritis ka talaga. Ni Joyce kano, jay anak ni Lindangay, aputot ni Guryong, nga apo ko ni Bakit Piling. Wain. Apay aya. Naibaga mo la amin ang takin, anak. Ngam mo mo't naibaga no apay. Ay na, masikog ka numanan. Sabali ka numanan alalaki tinakasikog kan ko na. Saan ka no ati asawa na? Anya, sigurado ka iti day tanga ibagbaga magda. Inton kuan, adda nakanggagkin ka, kaswanda ka. Ay nalakay pod no ti bagbaga. Kaano pa'y ayang adda indanon ko kan ka saan apod no?
Agar aramid ka, inton kwan. May pasubukan. Pankampay nga umuna, no pod no. Sana kasta. Gapulang tayong pagatipadam amarites. Namati ka, no? Anya teramida. Apay day tatasa nga igam mo. Na, anya kumangay di agkapiak. Alangan mo. Saanan? Agkapi-kapay lang nga. Nakariing kan. Ket inkamanan ijaayan dagiti kachismisam. Apaw, unay kamutan Carmelo aya. Kanayon ka amarabyan ka po iti ka istorya yaw. Iso ang masapa ka langay. Iti kasta, masapa ka nga agawid. Ay nalakay, bigbigat sa uka sao. Kas kalamutan babae. Sa anak nga agsawa kastoy, no among kumamat ti aramidam. No among kumamat at trabahuan dagiti trabahom diti unag ti balay sakbay amapan ka makikaruba. Di ka pa'y nakainaw, nakalutaw, ngam adda ka ni Jay, imbang kamon ti istorya. Bigbigat ko naklangarudan. Ala, aglisi ka, tagkapea. Sa uka sao. Inton kwan insuyat ko kanyam daytoy kapay. Ay na, makapabusor daytoy ugalim. Si kamagaya man ang Magda. Itaman pa'y nga imay ka dito'y balay mi. Maboring nga rod ije balay ni. Iso nga imayak dito balayo. Kasta aya. Katwa na. Oh, anya nga deta pa ka kumikumam abuy-buyaan dita cellphone mo. Kwa. Sana ka agbuy-buya. Agdengdeng nga iti drama. Drama? Wan. Among ka DJ drama ni Dan Mars iti YouTube. Jay anya laki din ti title na. Ay na. Naadi kak ngaminan a dumdumngeg. Iso nga isulangin ti padpadaanak. Anya? Wen manang. Umay ka. Agtugaw ka niya bay ko. Kendi ka sumanao. Agdengeg ta iti drama. Sigurado magustuhan. Ay naapaw. Nagmayat met gayam ti agdengeg iti drama sika. Anya nga min ayat ti expectation mo? Saan? Ay, nagmayat tupay. Mas may mayat man no dumngeg ka iti agmalmalem. Ngem, ti mapan ka makichismismis iti uray asino dita. Anya? Kat, agpay sumiti bagbaga. Nagmayat ti agdengeg. Maliwliwa ka. Makaadal ka pay. Sa bagay matkit di Ang makadengeg ak kumamot no adda cellphone ko. O adi gumatang ka met. Iti kasta, makadengeg ka iti drama. Maka-Facebook ka pay. Wanyag paiso anya. Iso nga gones. Bili ka na. Ang isuro nak nga Facebook nga menjak mo. No problem! No makagatang ka, I will teach you how to Facebook. Ket, sa dino ngay manin ti pagturungan dagiti saka mana Magda, di ka kadipay agawid? Saan pa'y? Inak man ijay tersina ni Maring Usepa. Ali? Mapan ka manin makichismis? Di ka laki agawid din tayong kakagluti ti pangrabyan yo? Si kakit dimot. Mabiitak laang. Ay, makamuka. Makamuka noong tan na ka manin nilakay mo. Ne, awan ka di pa itinam, anak ko. Awan pa'y mat nga ro, tatang. Itay pa lang urayan mi. Ngam awan mat na sa mangpet. Ay, sigurado anapan man na nakis istorya day jay. No saan nga ijaayan da na Esther, ijaayan da na piling. Una yung tinam. Ay na talagan sa akas dyanan. Talaga adi na maikat, ikas dyan ko agali na. Chismusa talaga. Nagkapuamanan. Di tala ang lakay. Si kakit dimot. Sumungsungadak pa'y lang. Ngam agong ungot ka manan. Tanya di kahit mo. Agpalakpakak ita sumangpet ka narabyan. Anya ka matan? Ay na, Carmelo ka talaga. Naglaka ka ama kaungungat. Husto ka din lakay. Addaak lang arudan. Agungot ka pa'y lang. Tatno mo man niya. Nasabat ko ni Manang Angie itay. Jacob sat ni Joyce. Kastaunay ti pungtot nakin ka. Saan mat gayam ang masikog ni ading na? Ah? Kita am day tanga aramid mo.
Saan mat apod no tinapan mo inwarwaras? Anya nga ita. Oho, agang angaw ka man ako nakon. Kasano asaan apod no? Kat nagdakkel jay tiyan ni Joyce. Dakkel ata na lukmag. Gaputa na lukmag masikugan. Ay na, jak amo no nyata ramidakan ka. Tanong mabaliwam day ta nga ugalim. Oh, itaman pa yung adda ka dito ay nakaululimak. Kasla na unag ti pampanunutan. Pampanunuti nga rod lakay. Gumatangak man mo't iti cellphone ko. Cellphone? Wan, tapag denggak man mo't iti drama. Kun pag Facebookak mo't din Anya? Wan lakay. Ay na, di ka kuman agunget. Pangaasim. Sana bale. Ta saan mo't akwartam ti igatang ko no bilang laang. At damat kwartak na urnong ko iti pan nakilablabadak. Makamo ka. Basta kwartam, tigatang mo. Saan ti kwarta? Agur-urno nga, tapno ada aramatan tayo no kasjay ama irana nga awan trabaho. Sana paggatang iti cellphone. Nawatam. Makaragragsak kayo matita nanang. Wan anak ko. Nakaragragsa ka. Gaputa nakagatang akon iti cellphone ko. Kasta ka di? Oh, kita am da itoy. Samsung ko naman. Amo yung ausaran? Ah? Ay, katuwa na. Ang mukha, sakpay ti kunam. Sige man nga rod. Ah? Ay, kun naklaang anak ko. Mapanak pa'y iyay ayan ni bakla. Mapanak ag paisuro no kasano ti ag Facebook. Kano kasano asa pulang jay drama nga anyalakit din iti YouTube. Kastoy ni Manang Magda, ag friend request ka kadag iti tattao ngam amom. Iti kasta, adamat friends mo iti Facebook. Ha? Kasano? Anyang iti ramida. Ay na. Anusan nakadi nga isuro. Tadyak amo talaga. Kastoy ni, pindutan day ta add friend. Ah, kasta? Ang yam, dagiti tattao ngam amom ati pag add friend nam. Saan mo nga i-add friend ti di mo am mo? Wano asino la dita? Wen, anya kalakit din aya. Ay na, anya kalaki din akong kunam. Inton kuan, maadal mo ti add friend request kada kiti Arabo. Ay nako, narigatan. Anya? No addan to ag parang dita cellphone mo, Juan Pedro accepted your friend request. Dayjay, ag friend kayon. Itay pa yaday ta cellphone mo latan timingmingminga ma. Ah? Kurang la maipigkat day tamatam dita cellphone mo. Kita nga rod dagitoy nag-friend request at tao. Di dakpay mo't inak-accept. Asino ko mga mintimayat amang accept kan ka? Nagalas mo taugalim. Ha? Anya ko mati connection di kinaalas ti ugalik iti pa nag-friend request ko. No di kakit maag Dumag ka. Iso adi da kay accept nga uray am mo da ka. Gaputa ti adday ti panunot da ket amanga no ag friend request ka laeng. Tapno makitam dagiti post da. Tapno ada may chismis mo. Anya? Nagpaiso mo ti baga. Uray pag subli-subliem di ta panunot mo. Anya? Rabin, papanamaya. Tanakapulis ka. Adda na patag apapanak. Mapanak man pay laeng iyay ayan ni bakla. Adda lamapan ko damagan kan kuana. Uray Rabin? Wen, mabiitak laeng. Agawid akmet ladagos. Anya lakit din aya. No awan kay ti usto nga oras ha? Wano may isang oras? Isara kung tiri daw. Makaammo ka iti pagturugam. Ay na, rabrabi mat nga imay ka manang Magda. Anyayat parikot mo? Ay na, imayak tadda ko madamaga. Ibagamon? Dagiti ngamin nag-friend request ak atat tao. Dagiti am mo. Aging gaita, didak pa ila inaccept. Dahil tala ti umay mo ibag nga, rabrabi ay unay kan. Wen, isulaang ti umay ko ibagang. Asino nga min nagiti nag-friend request sam adida ka pa inaccept? Asino kumapay ngay, no saan adagiti kakalugaran tayo, dagiti kakabagyak, kakabsat ko, kung dagiti ko kumare. Ay, iso siguro adida ka kayat nga i-accept.
Gapo, tasaan na nasaya at ti ugalim. Ha? Anya ti kayat masawag. Tadamagan pa ilaang. Kastoy ni, iso adida kay yaksep, ngamin nalabas ti kinachismosam. Siguro, pampanunutan da nga no yaksep da ka, amin ang makitam a post da, mapan mo ichismis. Anya? Ay, Apay akas tati panagsinaay mo. Nasakit da kita imbagakan ka? saan mo't? Pampanunutek laang nga agpada kayo iti naibagakin ni Carmelo. Anya? Kaya't mo asawan, imbagamot lakan ka ti asawam, achismosa ka, iso nga awan ti mayat ang makifriend kan ka iti Facebook. Wen, kastamot laang timbaga na kanya. Ano ba ginagawa mo, girl? Magbago ka na. At sa ganun, may mag-a-accept sa iyo sa Facebook. Itamang pa nga da ka dito'y balay. Sika, Magda? Ha? Imbag tada ka dito'y. Saan ka manin anapan, ija ayan danana Esther ang makichismis. Saanin lakay? Dito yakon balay. Jakon kayat timapan makichismis. Uy, himala! Kun agbalbaliwak mo tun. Ngamin, awan mo timayat ang makifriend kanyak iti Facebook. Ngamin, amin ang makaam-am mo kanyak. Kat am-am mo da, gapo iti kinachismosa. Isong agbalbaliwak kun lakay. Ay, kahit nagmayatan na denggan bakit? Nukas tang agbalbaliwan. Un lakay, pudno ti ibagbagak. Agbalbaliwak kun. Friend request lagayam ti makapagbalbaliw kin ka. Iti kinachismosam. Un lakay, ngam di mo kumamot ulit-ulitanan ang ibagbaga. Ngamin, nakababain. Ay na, saan ang nakababayin ti panagbalbaliw? Ala, sabay na ko ma. Nagtulo yan, ti panagbalbaliw mo. Un lakay, promise, ikarik dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din!